Kien inawgurat VIP terminal ġdid fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta, terminal li issa hu miftuħ ukoll għal passiġġieri ta' ajruplani kummerċjali. Il-VIP terminal jikkumplimenta l-Ministerji Lounge li qabel kien jintuża esklusivament minn uffiċjali tal-Gvern. F'konferenza tal-aħbarijiet intqal li l-investiment fil-VIP Lounge sewa kważi €900,000. Dan jinsab viċin ħafna tal-parkeġġ ewlieni tal-ajruplani u allura jipprovdi aċċess aktar maġġel bejn il-passiġġier u t-titira. F'dan it-terminal isiru l-proċeduri kollha tal-ivvjaġġar, inklużi l-proċess ta' sigurtà, iċ-check-in, il-proċess ta' bagalji u kontroll tal-passaport. Servizzi li se jingħataw fil-waqt li tinżamm il-kumdità taż-żona privata. Il-Kap Eżekuttiv tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta, Markus Klaushofer, qal li Malta kapaċi ġib lejha linji tal-ajru li joffru ċertu servizzi ta' kwalità u mhux biss dawk li joffru prezzijiet orħos. It was a major step for the future for the airport and for Malta. We think that MIA as a stakeholder, we had to contribute something to the new strategy of Malta, especially attracting more high net worth individuals, pushing the aviation sector and being prepared for JOGM and events like the EU presidency. Il-Prim Ministru Joseph Muscat tkellem dwar kif Malta kapaċi toffri mhux biss programmi bħal ta' ċittadinanza b'investiment u programm ta' residenza f'pajjiżna, iżda pakkett sħiħ ta' servizzi. L-istrateġija holistika għal Joseph Muscat ġiet milquha tajjeb ħafna mill-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Il-Ministru għat-Turiżmu Edward Zammit Lewis fakkar li din is-sena żdiedu t-turisti li għaddew mill-Ajruport Internazzjonali ta' pajjiżna. L-Ajruport Internazzjonali ta' Malta kontinwament jinvesti fit-titjib tal-prodotti u nefaq €59 miljun minn mindu ġie privatizzat, ammont li eskludi l-Sky Parks Business Center.